Zamling Gyakam na Goyap ki Nisu Chimang to Jobe Gap to Yimne to Ngoko Mangap ki Kewang Gejo Loton Chayu America Tajo Te Insik Duming to Trips Loton She Jabate Gyapcho Nangyang Zamling Chondon Diksu Te Yebe Gyakap Gyalaki Kasu Che Yopatan Chashi Te Gyaga Tan Lo Afrique Nidoni Shu Chinda Jube na Bilam Shu Yopari. It goes to show the influence we have. Gyakap shi yinbe chane nganzo shugyen yopa setun cheba tan shenda nyamdo laga cheba yina nganzo samsu tan dalen kala jigo yopa Messages have weight. Europe nyamde tunzo Nihon tan EU tebe kewang kerjo lotong chakyo gacha cheken gyakap katan digja yongyur Biden zinjon lengan ki tamin chondon digzu de dugong chakyo onze lata nante yikshi la tembe chome gonzo chakyo goge ki kelen nangi yopa redu. Sending a message. America chilo cheba tan America thona tan gengu chigi yobe chotume dalen tan we gena rangi keben zam mimba geji ngobe tone chotume dingja to godi kowang gi chego neti nangyu teti yoba tan tini hajan kene jingi dalen shi yimba re. Wenja America kan gyabjo chigi yoba tini tome cheshi le chungwa kewang geje ma to tsukime ba tan te narine dawan sungjob shen tan deshin nishi taje tan chotab tebe to yim ne tu tan tebe sole rigze shen me ba re. We don't know what is going to happen in the actual process. Yishi de ngso dikbe gab kangshi yongju nganzu sheto me ba tan geji rimba tan shen chomi gekap tan nangku penjun ki shugyen la tene Biden zinjon lankan ki dikja chinda shi nangde yona genang la chomba yina lotong chegyo lotsab yebe menjo sozon lakan chete yebare That are very concerned about the waiver. Gyurim ringbu na di komdap thoma yinba tan zamlin chongdon dikzu de mamyo ki samsu to shiden cheba shidan dungyo chegyur chomi gekap chame medun nge bar to nanggo yebare Yuram yamde tunzo teba kewang gerjo lotong la gacha cheken tsu yongyab rimne ge kangen setup so chomyo nangyo gomo che yoba dadun nang yoba redu. And that's why Tela tena sungjob chebe mengab ge rinne dawang ki sungjob lotong chegyu Amerike cheshi te miyu ka dubgyu pendo chinda yumin so chodu chegyu nganzo chadi yu. could help achieve that objective. Daba mambo gorsebe gyurim ki yikshi te zamlin chondon dikzu ki chomi gyakab tsu mudun na wa yina gyakab tsu mengab ge kecho chombe dabo kondon chegyu timgi nyanga ka meba su yu timshi tembeb nangyu yinba re. Rabatine kole na mengab gyabgyu nyurse gyogdo tongju tang gondrem na chanyam yungti tongju te yinba tang Amerika tabi gyakab gashe ki rangi yumi pe chabra matar mengab tunjik gyabsar yoba tang gyakab gashe ki tunjik yang gyab meba re. Wenjang kewang gerjo lotong cheba tiyi lyogyun pama tesiba menze sojun lakhan tsu nyenda tang yoba redu. You can have a sort of dangerous free-for-all. Sojun mutu chegyu shindo koge yebe hachang kobe gyuja tenzu kan chigi yoba sheto mebe sozon lakhan tsu pecher kagyu cheba nyensab jingi netang shi yongyu tang tiyi penle nyo cheba yongyu yinba re. AstraZeneca dan gyaga ge seram tene kan wa ta chojen yebe chudun gyu zamling la menga gyabju de yaga yoba konzo jugi yoba re. Chodun tinzu seshin ye jen dan tunko yoba dwa mi ju geze dikzu kage gudun dungi yoba re. It has to be transparent. Te chise na se dan zamling gyagyam na topju yoba deshin genku yoba goba re. Zamling chongdon dikzu ge dinde nyozin ge rine dawan to chomyo na we gap gyaga na chungshin ba ta ge to yimne do gokyap chemang to doba te kolo gyagyam na ongo menga gyabju de zara chisam yimba tengu yimba re. Sauko ba persevida kursura yipewe nizu di pepju ta nyenchen shuken namka tinzin yin.